Mwifurije amahoro y'Imana wowe mufatanyabikorwa wa Shinning TV. Uyu munsi nkaba ngiye kubereka application igezweho muri iki kinyejana cya 21, dore ko ari agahebuzo mu gutanga gigabyte nyinshi cyane ushobora gukoresha amezi menshi wibereye iwawe mu rugo nta gishoro utanze. Nkwibutsa niba uri mushyashya kuri ino channel yacu ya Shinning TV, ikintu cya mbere nagushishikariza ni ugukora subscribe, dore ko tutazahwema kubagezaho byinshi byiza kandi mushaka. Ubaye ushaka watch time 4,000 na subscribe 1,000, ndahari kugira ngo ngufashe mu kwezi kumwe channel yawe bibaye monetized. Yes guys, reka nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Shinning TV. Twagiye, let's go. Icyo turakora rero, turaza kuri Play Store, mbo tujye muri search box twandikamo free internet. Nkwibutsa niba utarakora subscribe, forgive me, kora subscribe maze najya mbone ko shyigikiwe. Simpuwe mu kubagezaho video nziza cyane. Hano turategereza nuko ndi kubona network iragarutse. Okay, application ura downloadinga ni iyi ngiyi, ni ya kabiri. Murabona ko ngiye abaye installed. Ngicyo ndakora, ndaza kuri kole open. Dutegereze no adi tuyikuremo. Yes, icyo ndakora mpingukira no kuri start, nkakora start, kambere ku buryo internet bayitanga kandi ni kuri simukadi iyo ariyo yose, Airtel, Tigo, MTN. Ku mafaranga yawe amakoini 40,000 baguha gigabyte 30 zimara ukwezi. Ku makoini yawe 70,000 baguha gigabyte 90 mu mezi 3. Wakibaza uti iyo wamaze kuzibona, murabona hari hejuru mu kaboko k'iburyo mfite 4,307, ngira ngo murabibona. Wakibaza ari nawe nakoreye mu munota umwe, ni mu munota umwe. Iyo umaze kuyabona uhita ukora hano kuri active now. None ikibazo wakibaza, wayabona gute? Nicyo hano turi kwibaza. Ndaka nkore back, ndaza hano kuri play game and win coin, gukina umukino winjize amacoin. Ndaza mfungure tuno box. Kano ka boxing ndagafunguye, urabona nsanzemo amacoin 26. Gutyo ugenda wegeranya amacoin, urabona ko hejuru ari kwiyongera. Niba muri kubireba neza, muri gukurikira, baba batanze utubox twinshi. Hano mita mvuga ati add new gift box, baguha utubox twinshi cyane nk'inshuro 10. Biterwa nuko wishoboye tu. Uraza ugakomeza ugaklika, ukongera ukadinga new box. Ino internet ibaze ko ariyo ndi gukoresha, niyo ndangije gukoresha, niyo ndimo ndakoresha, ndimo ndashaka indi. Nari naguze gigabyte 30, nazikoresheje nk'ibyumweru 3 byose. Ni internet yihuta. Iyo ushaka kugura 4G, iyo hari kuri active baguhitishamo niba ari 4G cyangwa se ari 3G and 2G. Hano icyo ukora ni ukugenda ufungura tuno box ubwatsindiye, niyo baguha amacoin 9 70. Murabona ko ndi gutsindira mu menshi.
yes, kangarukiriza aha kugira ngo video ibashe kuba yaba ntoya. Ubwo icyo utasobanukiwe wanyandikira kuri 0784191915. Ndabakunda cyane bakunze ba Shine TV. Iki kiganiro mwagiteguriwe na Luka Marcos, mukaba mwakigejeho nanjye Blaze. I love you.